Ali Khamenei Iran Hruaitu ber Chanchin Kimchang full biography June ni somni pasari kumsang khazakwa somriat pakhat khan kumsang khazakwa somsari pakwa revolution nulama Iran rama sakhu Hruaitu le politician ronlar chawmek Ali Khamenei chu teran khopuya Abu Zahar Mosa aron thlenga alu vele Chanchin bumi anga in thuam twal thatu pakhat hian Khamenei hena chuan tape recorder aron da a minute khatnuwa chu thil chu puak ta in Khamenei chu ahliam na hle a dam chung ta na atak sahliam torpha nan amang te hial bok thi chil te hle ma se Khamenei hi anwa Iran rama Hruaitu ber supreme leader aron ni chauta thawani ma se tunge Khamenei hi tha lo tum tu chuni ta ang le he tha an tum na hian kumsa khazakwa somriat pakwa tanga Iran ram ron Hruaitu puituril ruput mang hi engtiangin nge alo su khlek tak ti chu zona lian takani hei hi Iran rama supreme leader pahni na Ali Khamenei Chanchin chu ani e Chanchin bule history in Ayatollah Ali Khamenei ti a anshiat lar tak hi July ni som pasari kumsang khazakwa somthum pakwa khan Iran marchak lama Khorasan biala masat khopuya alo pianga tichuan hemi hun lai hian Iran hi tunlaya Islamic Republic of Iran tia shiat ani anglo takin Imperial State of Iran tia shiat alo ni china Khamenei pian ni dik tak hi inhyalna fawa Chanchin then khata chuan April ni som pakwa kumsang khazakwa somthum pakwa piang anga zia ani bok apa chu Javad Khamenei Shia sakho pui thiam ni in Iran marthang lama is Azerbaijan biala Khamenei khwa a piang ani ansung ko ming po hi he khoming atanga anlak chwani a Khamenei hi Iranian Azeri namni in afapanen hian Azeri nam anni tinani he nam hi Iran ram chunga mitlem zok zinga chuan alian pol takni ma se amarlam Azerbaijan rama ero atam zok mani in ti chuan heng tlang mi Azeri te hi Iran rama chuan Persian nam nunga mitlem zok ni si in alian beran ni a ram marthang lama an cheng tlang pui thin Iraq rama Shia sakhum hun thiang hlim ber mai Imam Ali thlan omna Najaf khwa a Shia sakhu zirna azo nuwa Khamenei chu he sakho peng zinga mun thiang hlim ber zinga mi Mashhad khopuya ain swan lutani chuta chuan Khadije Mirda Madi chu tongin anupui pani na tan anei ta boka anwa in fa pariatan neya Khamenei unaw te zinga mi engemasa thi Iran khothanga din hun poimo tak tak chel anom nual bok mase kumsang khazakwa somriat pakwa tanga supreme leader ani na konga hian a unaw te nge po hi ati buai tu an ni fo thina entirnan a unaw pa hadi chu sakho pui thiam ni in kumsang ne tanga sang ni pali in kar khan Iran parliament member alo ni to bok hadi hi in siam thatna du tu Association of Combatant Clerics Pola member ani tel bokani he pol hian supreme leader thunei na ti tle man du'a chu mai ba ka anung zui tu sakho Hruaitu le most Hruaitu te thunei na po ti tlem chu an du dan ani Ali Khamenei zirna khi Mashhad khwa a anopan lai tangin ain chana he hi apa kai shraina hnuai thleng ani tlang pui bok apa hi sakho dan manga ro rel thei khopa sakho shiat nanga mujtahid anga shiat ani a chumirwalin Javad Khamenei hi Mashhad khwa a ringlawa Iraq rama Najaf khwa a akal zeu zeu chin an chung kwa hi Mashhad khwa chuan in ngai tlom takin an khosa a mi hausa an nilawa khovel thil ro pui le changkang tak tak an nei lo bok chuti chung chuan Khamenei chu sakho pui thiam za tak ani wangin khotlanga an ngai sang hle thin zirtop ni tong China a ho fowa to chung Hruaitu ten thuron lak nan an mangfo thin ani chutiang bukin anu chu le khathiam takni in Persian Chanchin lemzia le thu le hla te zirtir thin boka Khamenei hian anopan laya an khosa khar sachia chu asoi war hle a pindan pakhat chau omna ina omin inhnuaya pindan te takte a oma chang fangma le theipui ro mangin anin no puar thin ti asoi fawani mase he hi an khosak lom zia tilang tura soi war deu na po ani thei ome Khamenei nun hi apian ma atang to rengin apian na rama politics chet vel dan chuan akai shraina se hle a Iran emo ama a Persia ti Asia thin hi Middle East Africa le Asia khumwal puya chuan
kumzabi som pakwa na chunga ramdang obbe na tuar lo ram tlem te zinga atil ve a chuwangin Iran hi Africa rama Abyssinia Ethiopia le Liberia tibaka Asia rama Japan China le Siam tuna Thailand lo ni ta ram tenen din mun in anga andingani Persia hian chanchin du omle ro pui tak nein man lai tang to in he Central Asia biala tang hian lalram ro pui tak tak an lo chuak to china kumzabi som paruk na le som pariat na inkara phei chuan he biala thunei tulian berni in Turkish Ottoman Empire in chaklam anron ru zel turpo lo dang tu an ni bok hei hi Safavid thakal zel te ro re lain athengani kumzabi som pariat na toplama khajar tha ten thunei na anron lata a heng khajar ro rel tu te hi Driver Shia Islam sakhuzui tu an ni bok he Shia Islam peng pakhat hian zol nei Mohammed nuwa tharau lam Hruaitu imam dik tak som pahni anom ngei ti an ring tlatani hei hi amak pa alia tanga inchanin Mohammed al Mahdi thlengin aoma he minunung ber hi Christian ten I swa local le na anrin angdeu hian Islam sakhu chandam turin engtik ni ai mo chuan aron in lar le an ring tlat bok Khajar thaten Driver Zia anzui tlat na hian tun laya Khamenei chu Iran rama Supreme Leader aron ni theina tura thil in som poimo tak Iranian Revolution bul thut chu aron phum ta ani Khajar ro rel tu de chuan kumsang khazakwa somni panga thleng khan ro an rel ani de ubera mase kumsang khazakwa somni pakhat khan khovel indo pui pakhat na zo a Ottoman Empire atluk chiat nuwa Middle East ram te chu siam chat me kani bok chumi kum chuan sipai how tu Reza Shah Pahlavi hawin sipai te an che chuaka Iran sarkar thunei na chu ron pai thla in ro rel na an ron chel ta ni kumsang khazakwa somni panga a thunei na pum hlum ron la in sakho thila in rol lo zok lalram Pahlavi dynasty chu aron din ta a ama ngei po hi kumsang khazakwa somli pakhat khovel indo pui pahni na lai khan British le Soviet ten Iran chu Nazi Germany lama an chan an hlawa wanga an lu chhuat nuwa pai thla kani tabok afapa kum somni pakhat mi Mohammed Reza Pahlavi chu lal thut pha an hlang kaya indo pui chung zong chu Iran hi tangrual pol te thunun na hnuaya fel takin aum chhun zom ta ni kumsang khazakwa somli panga hnulama tang khan ama thu in ro aron rel chan ta a kumsomli don lai ro rel chung hian mimal thunei na uchuak le zalen na in pol nuaya ro arela wangin Middle East ram zinga sa khothila khwa kerna zalen tak relaxed religious environment omnaram tlem te zinga Iran chu atel pha tabok ma se sha thuruk puang tu le thli thlai tu pol savak te chuan mipui thedar nan te khwakir nan te le sarkar do dal tu nia an sha te ngai saknan khau takin ma an la thungani sha sarkar chuan an sarkar sa khwana tel lo chu sakhu fir fiak ten an ron do dal an hlawa wangin sakhu chet vel na chu thunun tlat an tum hlebok hetiang hinima se Iran hian sakhu zirna in religious school khaule hlun tak tak ngel nget taka zui tu an nga hle a sha ro rel na hnuaya po Iran chu sakhu ngai sak mi ram alani reng thawani Khamenei rol tharlai nuna po hei hi alang chiang hle a kumsang khazakwa somnga chnulam khan mashat khwa a sakhu thiam chung chuang Ayatollah Sheikh Hashem Khazvini hnuaya le kha azir chanani he kho pui hi 12 Shia te imam pariatna Ali al Rida than omna ani wangin sakhulam mun ming thang takani bok masat hi Khamenei pa chau nilo Shia thiam chung chuang le Ayatollah dangte omkhom na mun ani telani Ayatollah ti hi 12 Shia Islama sakhu Hruaitu sang emo thiam chung chuang kauna minga tan man ani bok masata tangin Khamenei hi ram ri kanin Iraq rama Shia Islam imam masaber Ali than omna Najaf khwa le khazir turin akalani Ali ruang zal na mun ani wangin Najaf hi khovel puma Shia Muslim te tana mun thiang hlim ber zingami ani hial bok hunre lote chu tianga om nuwa Khamenei chu Irana kirle in khom khopuya akhosa chanta a heta tang hian kumsa khazakwa sumnga pasari khan Ayatollah Khomeini hnuaya lekha zir chanta in hepa ngai hi kumsom ni don nuwa Islamic Republic of Iran Supreme Leader masaber tur chu ani bok kumsa khazakwa sumnga pasari alo thlen meu chuan Khomeini chu sha sarkar do dal tulian ber anga chiatlar ani toni
Khamenei nun kong hi kumsang khazakwa somruk pathuma thil thleng te khan kong tam taka akai shwai na sa hle a chumi kumtir lama chuan sha chuan Iran chu khothlang ramte anga siam thatle asum le paidin munti mason tumin ro manna asiam tan bok he siam thatna white revolution tia an kau zinga alung phum poimo tak chu Iran rama ram nei dan kal phung siam thattum na hiani he thil hian persian me puite nun phung hlun tak chu ti chiat alo oma wangin sakhu Hruaitu telama tangin dodal na achhuak na sa hle a chumikara chuan Ayatollah Khamenei po chuan ama aina sa in sha sarkar dodal na thu apuang chuak warzwal sawa man ane ta hial mai chu an man na wang chuan kumsang khazakwa somruk pathum jun thla khan ram chung mun sang sanga nor hwai hotni in chumi tum chuan mi zatam takin an nun na an chan phabok Ayatollah chuan shale athurwal pui khothlang ram abik takin United States ten Iran rama thunei na anchel chu aladen chunjom charcharani chuwang chuan sha chuan Khamenei machondan thaber chu Iran atanga chhuani ti a chiang hle bok kumsang khazakwa somruk pali khan Khamenei chu ramdanga chhuwa anita a kumsom pali chuang lai Iran rampo na khosa in amasa in Turkey a reilaute chumi nuwa Iraka hun mang tam berani kumsang khazakwa somsari chonulama chuan friends drama thaenge mosa ta mangboka Iraka chuan ramdanga tanga sha dodal tu te in nga na lai ril tak aron ni chhauta ka wangin ama troyom tu dodal tudang te po in chhuwa anni nuwa an fin ve ta thinani Khamenei ero chu chungzinga chuan atel ve lo thunga azirtir tu hlui le a politics clear dan thlop tu nget tak ni ma se Khamenei chu Iran ha alo charcharani khom khwa chwa sanin apa mitlelam del to tarlampan mek en kulturin apiana khwa masata akir le ta a hei hian nakin luka thil thleng tura poimo na lian tak anei tlat mai achan chu Khamenei hian khomemo terana emo sakhuzir na hi azau kim man lo ti na ni he sakhuzir na hi mi then khat chuan ram Hruaitu lu ber supreme leader din munchel tura thil tru le poimo masaber angin an lo thlir ve tlat bok Khamenei chu kumsang khazakwa somruk pathuma white revolution le kumsang khazakwa somsari chonulama Iranian revolution thleng inkar chung khan Iran rama sakhu Hruaitu ten sha ro rel na an dodal na konga ama Hruaitu poimo tak aron ni chhautan bok kumsang khazakwa somruk pasari khan ai gupta rama sakhu thiam chung chuang Sayyid Khub ale kha the future in Islamic lens chu Arabic atangin Farsi tongin ale lin saka khupa hi anulama Muslim Brotherhood le Al-Qaeda angpol te ron thanlen na tura mithil ti theile thunun na lian tak nei tu ani ale khabua chuan sha sarkar angbok Middle East puma sa khongai saklo sarkar te chu sa khofir fiak ten an pai thla ka ngai ti inazia kani Khamenei po in ale lin le khabut thum hshwaya chuan hetiang hian tlang takina zia ka nakina ro rel tu tur chu Islamani ti in alautar langbok hele khabu ti chwa hi sha thuruk puang tu savak te chuan an lo dang betlat thinani hi Khamenei chu voitam tak man le thlaing maza chung tan ina khung ani channa chu ani bok chung in man na le in tan tir na kara chuan ram chung mun sang sanga zin kwalin sha dodal na thu a thedar thinani atan reiber trum chu kumsang khazakwa somsari panga a khanani a chumikum January le August thlain kara terana an manani hemi hun chung hian midang bepop theimia lawa khungshan ani tlang puya aumna chin po achung te shil an ningai lo bok lawan nekin kumsang khazakwa somsari pasari khan sarkar dodal tu pol Association of Combatant Clergy din chwana theito pa chwa chunjom zelani henghun la hian Khamenei chung kwat khusak chu aniam hle a kumsang khazakwa somruk pali khan khomatanga mashalta akir nuwa anupui nei chun Mansure Khojaste Bagher zade chu aneni Iran khotla nga adin huna chang chau hle a ma se anupui Chanchin hi shatur atlem hlebok entirnan thalak mu tur omlova amelan dan po shetu anwang hle ani voi khatsu interview apek na anin nei tira tang rengin apasal hi sha sarkarin anman thereng thu annu pa hian an soi dun fo thin thu a soi boka anupui hian apasal thil tumle mathlir te chu a thlop tlat thu a soya apasal chu man le lungin tang fo ani thina wangin an chung ke nga na le khosak ti nge chu amo phurna lian bera angai mi ani fapa pali
Mustafa Mojtaba Masud le Meisam te baka fanu pahni hoda le Bosra te anne boka Iranian Revolution zo nu le Khamenei an thunei na achel nu po in an chung kwa hi in ngai tlom le khosak tlom takin an nung chun zom rengani Khamenei hi Ayatollah Khomeini te ang tho sa khu chung chang thiam chung chuang mani se then khata chuan misalen zok anga soi ani fo china entirnan Khamenei hi American writer John Steinbeck ka lekhabu le khothlang ram lekhabu te chiar pe mi takani a hei hian khothlang ram namzia a thlope mo apom pui ti na lam nilavin Ayatollah Khomeini a thlir dan litling thokin American le khothlang ram mi teril ruput mangsha thiam achak zia atar lang jok bok Khamenei an khothlang ram le khabu a chiar then khat hian he sa kho Hruaitu in khothlang ram namzia adem na chu atipung na sazwal sawani kumsang khazakwa somsari pasaria Association of Combatant Clergy tin chhuana a Khamenei ya in rol mel chuan Iran rama politics boruak chu a cheboi to bok shale athuruk thli thlai tu ten dodal tu tenorbe tumin thei top chhuama se palavi dodal na chu a hluar tel tela mi puipung khom le lung oilo na lan tir po apung na sa hle ani kumsang khazakwa somsari pariat khan dodal ne hi asang zwal sawa buaina le police lam ten man be an tumna wangin mi zatam takin an nun na an chan pha hial bok mi pui ti phur zwal tu ber pakhat chu ogas ni som pakwa kumsang khazakwa somsari pariata cinema rex kang mai khani in abadan khopuya he cinema hi ponlama tanga kal nanani a hal ani nuwa mi zari chuangin an nun na an chan phani Islam fir fiak te thil ti ani mel hle a mase hemi tum hian sha sarkar chu mo phurtu bera an pu thung sarkar adir thon zia tilang tu pakhat chu Saddam Hussein sarkar kha Ayatollah Khomeini chu Iran atanga chhuak tura an nor lui khani Iran thenom rama Khomeini a omreng chu sha sarkar chuan an hlau hle ti achiang rengbok kumsang khazakwa somsari pariat khatop lama Iran rama mi puinor anat zwal lai me po khan Khomeini hi French rama ain swan chhuakani kumsang khazakwa somsari pakwa January tha khan Iranian Revolution chuan avor to pathlengta a teran le khopui danga chuan nor huai hot tu mishing noi chuang an pungkho mup mai ani chung hulai chuan sha risial na lama chaklo tak to chuan January ni som paruk kumsang khazakwa somsari pakwa khan Iran chwa sanin atlan chia a chuti lai chuan sha sarkar tuk chia rualin sakhodan manga rorel tur buat sai tu turin mi som pathum telna Islamic Revolutionary Council chudin ani to bok an malak na te chu thuptlatani a mase kumsang khazakwa somriat khan Khamenei chu member pakhat ani veti puan chhuani he thil hian mitam tak abara khayin revolution Hruaitu pakhat ani chhaumek ti atilang chiang hle bok sha atlantia nu karni or February ni khata khan Ayatollah chu France atangin terana Mehrabad International Airport a aron tumta a chumi nu ni som chungin kumsa khazakwa somni chokmalama tanga Iran lo thunun tu sakhotel lo sarkar chambang la ang te chu atlu chevek bok vo in thleng hian Ayatollah ram chunga akirle nu ni somna February ni som pakhat chu Iranian Revolution topni angalom aloni ta thinani Iranian Revolution chuan sha sarkar pai thak tumin thlotlen na mu chawa masi a ai o tura sarkar din mun chu mitam takrin angmutin thil ol samani haulo palavi ro real dodal na hi ramdanga tanga Ayatollah Khomeini an akai shwaile ramchunga Ali Khamenei te ang sa khu Hruaitu ten an thlople in lungrwal taka dingkhom ani mai tlatlo ani na taka chuan sha dodal tu te hi shia sa khu Hruaitu te Islam pol dangte sakhongai saklo politician te le Cold War hunlaya Soviet Union ne na inlai china nei le lam hoi pol te thlengin anin tel khomani kumsang khazakwa somsari pako chung zong khan hengpul sang te inkara hian eng sarkar mel mangnge dingdon ti chungchanga innu dona om char bok sha kha om toloma se sakhothila zalen taka community alo ompui thin te khothlang ram kalphung angchi a siam zui zel du tu po an tam hle ani mase kumsang khazakwa somsari pakoral ma in mi puiro rel na du pol tele Islam thu kalpui dan thok thiam pol te chu Ayatollah le sakhu Hruaitu ten rampum an thunun theita ka wangin an chaklo ta jok bok
kumsang khazakwa sumsari pakwa December tha chuan Khamenei hi Islamic Republic of Iran thar Supreme Leader masabiratan hlan kai anitani ram thar dina hian mipui ro rel na mel mangchen khat om ve na in ataka chuan sa khut Hruaitu te ro rel na ram alo ni ta zo kani kumsang khazakwa somriat chawa chuan ayatollah thlak chuan teran khopui mun tin le khopui dang zong zong alwa khat ta vek boka he thil a hian Khamenei chuan amo phurna lian tak a hlen ve a kumsang khazakwa somriat pasari thlenga ram politics thunun tu tur sarkar official party Islamic Republican Party din na konga ain rol ve ni chumai ba ka Iran sipai le hum him na na thok tu jinga sha sarkar lama la omdu sipai tin wai bo na a chanvo sang tak pek ani bok Khamenei hian Islamic Republic thar din tirlai khan thil thleng pakhata nun na achan teu hle a dam chung atana atak sahliam tor phanan amang tahial bok juni somni pasari kumsang khazakwa somriat pakhat khan teran khopuya Abu Zahar Mosa inkhom hote kom turin aron thlengani parliament thar member le khopuya zirtop ni inkhom Hruaitu ani na hian Islamic sarkar Hruaitu langsar tak zinga pakhatani sia atilang chiang hle a he hian sarkar do dal tu te tana bitum tur bera asiam chautani kumsang khazakwa somriat sonnulam thleng khan sarkar hi alak net tok lo hle in palavir do dal du lo tu sarkar hlui chan tu la chambang te Soviet Union in atroi om People's Mujahedin Organization of Iran ang Marxist Pol tele Forkhan Pol te thlengin do dal na lian tak an la tok boka hengzing anu nung ber hi sa khot hila fir fiak pol ni in Iran khotlang inlung rol na dal tu an ngai sarkar thar ne na inzom sumdong hausa te ando dal tlatani Forkhan Pol te hian Supreme Leader Khamenei le Ali Khamenei te anga sa khu Hruaitu te kuta thunei na pek tum na dan kalphung chu chia andu hlebok chumini chuan teran khopuya Abu Zahar Mosa Forkhan Pol mi pakhat Chanchin bumi anga in thuam hian Khamenei thusoi lai record tum ni om takin amma a tape recorder aronda a minute khaddon nuwa he khol hiron ri roi apuak ta dur maya anwa he khol bung ru chunga hian lekha them honi in chuta chuan Forkhan Pol atanga thil pek ti thu alawin zia kani Khamenei hi bompua ka hian ahliam na hle a damdoin lampan pui ngalani nungdamin chuak ma se bompuak hian aban ding lam thazam ati chena sa hle a tun thleng hian man theilavin azeng zui ta reng bok aringa hliam tuar bokin a obom pu in achhiat hlen pha ta ni chuwang chuan zirtop ni in khoma athu soi emo rampum hwa pa thu cha soi te hian Khamenei hi a o sinin azoi pha hle thin boka kumsang khazakwa somriat pakhata tha antumna tang khan a o apa ngai le thei talawani kumsang khazakwa somriat pakhata tha antumna tanga hliam na tak atwar chungpo in Khamenei hi Iran president ni turin akai sang chakhle a bompua mani ruklek khan revolution nulama Iran president masaber Abul Hassan Banisar chu ayatollah rotnain paithla kani bok achan chu Banisar thian sarkara sa khuthil tel lo lutuka ma alak wangani adota Iran president pani na tan Mohammed Ali Rajai than ani a mase thlare lo te nu August ni somthum kumsa khazakwa somriat pakhat khan bompuak manga tha nile in hei people's mujahedin pol te thil ti anga ngai ani bok hemi wanghian October ni ne kumsa khazakwa somriat pakhat khan president than na tharbuat sai ani le ta a ahlia maladam chiang lo chungin Khamenei chu candidate chinga telve in Islamic Republic rama hian president than na hi engtin nge an kalpui thin ti sha chian hi thilpoi mo takani mi puiten zalen takle dik taka votan thak thei chung chu in thlan na hi adikin athiang lim anga ngai ani thin bok mi pui tamjok du zong chu president atan thlantlin ani a mase candidate langtlang turte chu Supreme Leader le ramro rel tu sakhu Hruaitu te pompui nge an ngai thongani heta changhian in thlanna chuan thlan tur mel mang ala omve thawa Saudi Arabia angrama thunei na pum hlum chel ngot ai chuan Iran hian mi pui ro rel na rong akai ve shet to ni Khamenei hian na satakin ne na achanga revolution nulama Iran president pathumna aronitani Khamenei hian kumsang khazakwa somriat pakwa thleng khan kumriat chung Iran president na achel bok
hemi hun chung zonga ram politics le khotlang nun ngong tulian ber chu then ram Iraq ne na indona ni a athut pha alwa ma changa in chan to ni Iran ram op tu dictator Saddam Hussein Khan September kumsang khazakwa Somriat Khan Iran run tranin chu po chu revolution chu anrama arun chaidar alawangani Saddam hi Shia Muslim mi puitam zok omna rama Sunni Muslim rorel tu ani a America ko chuak ral thuam changkang tak tak adon thina wangin hunrei lote chunga hnen chan mai ain be seya mase arun chan tir chuan danlet ni in kumsar khazakwa Somriat pakhata tang phei chuan an in dawna twal zol hi Iraq ram chunga ani deuh ber to a kumria don lai in dawin hliamna tak tak le chiat narap thak tak athenga mi noi som chuang in nun na an chan ani chu mai ba ka tur hlo om tak tak chemical weapons thlengin an mang hiala Saddam Hussein chuan Iran run chu athil ti swalian takani ti hre chhuakin mishing cheng tamzok le sumle pai nga zok Iran ram laka indona ti khotlai chu achiat pui pha zok don ti ashiat nuwa kumsa khazakwa Somriat pahni khan inrem na siam turin rotna asiam taboka Khamenei chu inrem na du in le indona thila thutlok na tok chau siam du tu Iran ram sarkar Hruaitu hun le sakho pui thiam lian zinga atelani mase Khamenei le athural puite rotna chu nol ani zui zel thung anu kum engemaza chung khan president ani na angin indona twal zol mor thlengin akal thinani ramchung lama sakho dan khau tak ramapuan ani zel theinan sarkar do dal tu te shemna na tak tak asiama dan poi saklo na court te adin bok kumsang khazakwa Somriat panga khan vote la tanga 87% te me mu in acham ni na tan president na achel chunzom le tani kumsa khazakwa somsari pakwa a ayatollah Khamenei kumsom plit chung tan chiat na hmuna tanga Iran rama aron kirle khan kumsom sari ral kai to ni ma se apian ni dik takero chu in hnial na la fawani hei hian Iran rama supreme leader masaberani chung chu arei don loti ashil fia ngal bok atopa chuan kumsom chung rawrela kumsom kwa atlin nai June ni thum kumsa khazakwa Somriat pakwa khan aboral tani kumsang khazakwa Somriat paruk khan lungnat na lo twar to in arisel na hniam tial tiala teran khopuya chuan athak tu tur thu arina sato hle ani rorel tu pui thiam te thil du lo ber chu aboral no try to thar tur than theilawa hunrei takti khotlai chu ni in chu chuan sarkar der thong takle thutluk na siam theilo na anga alan a hlo om hle bok chuti chung chuan Khamenei tluk phatur khopa thu nei na nga le sakhol ma mi poimo ama thak tu tur chiang taka sakho pui thiam le politician zinga anla omlawani kumsang khazakwa Somriat pathuma tang to a Khamenei thak tu turin mi engema sat ming lo ri to ma se kumsang khazakwa Somriat pakwa ni puilaya ayatollah Khamenei aboral thut khan rom mana fel tak ala man lo bok sarkar tak tak thunun tu unelected body Guardian Council angdeu Assembly of Experts tetsu ayatollah Khamenei aboral tu ka athak tu tur ngai to in anin mukhom ngala Supreme Leader thar om to lovin in lungrol taka ro rel na pol siam tharni se ti rotna chu nolani bok athak tu tur thlanna nei ani ta zokani Khamenei chu Hruaitu ni theina ne na piang chuang lo le in thlanpui tu member te tanga thlop tu chatak po nei lo ni ma se inrem na changin candidate Kimchang bera arun tang chhota hlula ayatollah Khamenei khan aboral don nei khan Khamenei chu ama thak tu ta na du thu sei ma se finfia na omlo thu athang dar na sahle ani chu wang chuan to pa vote thak na changin Khamenei chuan vote somruk mu in adu lo tu vote som pali a omboka kumsom ngami ni in Iran Supreme Leader pahni na tan thlantlin ani tani hei hi thutluk na makle danglam takani a kumsang khazakwa Somruk bor chawa masata alet le khan sakho zerna azo man lawa wangin mitam tak chuan Supreme Leader din hunchel tur hian atling tok lo hle in anshiani Khamenei chu Middle East puma in thak thleng na hun period of flux laya thunei na ronchel chhotu ni in Iraq ne na anin do na po chu okas kumsang khazakwa Somriat pariat khan alo top to boka Saddam Hussein Khan aril ru zong zong Iraq marlama kart namte nuai chimi vek tumna lama da to in okas kumsa khazakwa somkwa a Iraq chim lamaram te takte kuwait ram run le optumna phei chuan ache swal na sahle ani e hemi ma hian America chuan
Saddam chu Iran do dal tu tan chan pui thin ma se Irakin Kuwait a run ta ka chuan Kuwait chen omram te chu sipai mangin athlop ta zoka Iraq do dal turin Arab ram tangrual pol lian tak adin chwa pui ta bok hemi thila America aron inrol hlu na chu First Gulf War tia shiat alo ni ta ni ral thuam chak le che ran theina mangin America chuan hlotling takin Kuwait ram chu a chan chuaka Iraq sipai te chu anram chunga anor le ta vekani mase America President George H.W. Bush chuan Iraq sarkar pai thla ka tum lawa kumsang khazakwa somkwa pakhata indawna atop nuwa po Saddam chu thunei na la chel chunzom turin azwa tabok khothlam lam zel thlir chuan kumsang khazakwa somsari panga atanga intran to Lebanon rama in khakna civil war rei tak ompo chu Khamenei supreme leader ani hnu tharei lautia alo top ve chia bokani Soviet Union point Iran chaklama Afghanistan rama communist sarkar alo thlop thin na chu ati topa hunrei lautia communist ho chu thunei na changa pe thak anni ba ka Afghanistan chu ma ni ram chung in epna hnuaya atlulu ta ni communist ho do dal tura tangrual thin pol te ani neptak hnuwa atopa chuan Taliban ten thunei na anron la tabok Iran mar lamram ria po kumsang khazakwa somkwa le sangkhazakwa somkwa pakhat inkar khan Soviet Union atluk chhia drwalin Azerbaijan le Turkmenistan te chu ramzalen anron ni chhautanani hetiang he ni wangin Khamenei supreme leader ani kumma salama chuan Iran vel bora khovel in lai chin na le tin mun chu ain thak danglam na sahle ani he hian ram chung politics a pong hong lian takaneya Afghanistan rama in epna wangin raltlan refugee makte duai tel te chu Iran le Pakistan rama anron lu phabok heng in thak thleng na te wang hian Iran chunga ngei po ramdang ni tura in lak shan du na chu Azeris Kurds le Balach namte zinga alwar chho hle ani Khamenei hi supreme leader ani laya adang lamna lian tak pakhat chu Islamic Revolutionary Guard Corps ti len chu ni he sipai pol hi kumsa khazakwa sumsari pakwa me thla khan Ayatollah Khomeini khan sakhoram humhim tu sipai pol pakhat ni turin alodina Iran sipai pa ngai chu ram sipai te anni angin an na tho apa ngai reng lain he guard corps hi chuan Islamic Republic chunga sakho dik taka ken ko tu angin mo phurna poimo zo kan chiltani he hian an na le chanvo asang hlakani ti atar langa Entirnan Islamic Republic din tu te chuan khothlang ram Western country ten an sarkar thar thia tur ro manna an nei theizia an shia a Iran hi khovel oil lian thamjok thar chuak tu le thunun tu ani miau boxi khovel sum le paidin mun in ngana chu oil ani awangin Iran sarkar malak na engpo khothlang ram te sum don na le eizon na lai mung het tak mai chethei hlo oma om chuan khothlang ram te chuan Iran beemo ron lu chwa hial po an poisa don lo ti achiang hle kumsang khazakwa sumsari pakko toplama phei chuan khovel pumin oil har satna an tok chawa chuta chuan bungroman chu thlok sang thutin alet le to ngai lawani khothlangram economy te po in thak thlengna wangin thilman sang wanga ram mi pui boina an lo tong shep to bokani hegat kor hi Iran ram chunga sakho zalen na le sakho ngai saklo du tukal phung dang do dal tu tur ani tel boka Khomeini supreme leader ani chung zong khan he pol hian Iran politics le khotlang nuna mun poimo tak alo changman to a Khamenei hian he pol hi atilian zwalin alaka anrin omtlat theinan avil uluk hle a kumtam tak chung churam sipai te thunun tu berni turin an ho tu lian le sipai officer lai hol zong zong te chu Ayatollah nge hian arwat kwalani Iran khotlanga he sipai pol thunei na le na hi alen zwalzel theinan sarkar paisa sum engemosa chummanani a ti chuan supreme leader masa Khomeini omlai ai khan Khamenei thunei na tilang tu pol yan ber aloni chauta ani e wina chuan hegat kora hian member noi khat sing ni sanga donan oma hei hi Iran me pui za zela panga chu he pol tel anni ti nani Khamenei hian Middle East huam chunga Israel do dal tu le Sunni Muslim chan lo tu thui shwai wat sei chu rampon lama akal pui zel boka hengjing Hruaitu ber chu Lebanon rama Hezbollah te hi anni he pol hi kumsang khazakwa sumsari panga a Lebanon rama civil war changalo piang chhuak ani a
he indo na hi friends of chin rama hian kumsang khazakwa somsari tanga Palestinian tlan chia tam takan ron lu khomel wanga lo chhuak ani hi Jordan ram civil war Palestinian mi pui tam tak chwa ani wanga lo thleng ani telbok kumsang khazakwa somsari pakwa Iran revolution thleng khan na sataka chok phurin anulok kumsang khazakwa somriat pahnia Israel in Lebanon aron zuya wanga an thinrim na chuan nor kalbokin Lebanon chim lama sa kho pui thiam te chuan kumsang khazakwa somriat pahni ve khan Hezbollah hi an din chuak ta ni adin tera tangin Iran nen inzom na nget takan neya Iran hian sum le pai le mamo dang thlengin apichin ani kumsang khazakwa somkwa pahni Lebanon drama civil war top nu kumhnia Khamenei chuan he pol hi Lebanon in thlan puya chu theinan athurwal pui boka Iran hian kumsang khazakwa somko chawa tang khan rokin helpol hena suma pek chunjom renga Khamenei hian Hezbollah hi ahun laya regional proxy chakbera acher chuak tani Khamenei an supreme leader ani tera changa athu shwai chak tak atan pui pakhat chu Hamas ni in Hamas hi Islamic pol ani a kumsang khazakwa somriat pasaria din ani tangin Gaza Strip huam chunga Palestinian rel tulian ber aloni tabok Hamas hi Shia Muslim nilavin Sunni Muslim an ni thunga masi Israel thunei na do dal tu ani angin Iran chuan ala pui thin ani Middle East rama Iran chau hi Hamas pui tu ani lava abikin Qatar hian atan pui na sa hlebok Khamenei hian Gaza a Hamas le Lebanon a Hezbollah te hi kumsang khazakwa somko chawatang khan bang lovin athlop charani Iran thlop na zara heng pol te hian kumsang ni chauphei kha chuan voitam tak Israel ram an be boka mase heng thu shwai pol te hne na sum apek le thunei na achil pui hi tunhnaya international politics atangin poi khoina lian taka aron lang chuak ta thungani Khamenei thunei na hnuaya thilbuai thlak ber pakhat chu Iran nuclear program hi ani Shiatpol awm phona in he nuclear malak na hi thil tharani lavin Iran revolution ma de atang to a local chhauto ani zok kumsang khazakwa somnga pasari atang to khan sha sarkar chuan US sarkar puina hnuaya nuclear program mangin ma alo la chandai to bok kumsom nuwa president Lyndon Johnson sarkar chuan Tehran khopuya nuclear reactor atan an Middle East ran thurwal pui chu uranium ti changtlunna kejinga le achanve apechinani hei hi 3 Mile Island emo Chernobyl thilpuak chiat na thlen ma de to khani kumsa khazakwa somnga le sang khazakwa somruk chawa khovel ram tam tak chuan energy tam takan mamo chu nuclear manga phuruk antum chinani sha chuan nuclear power plant tam tak siamani theinan roman na anei boka Iran nuclear program min buaina asiam chauchan na tak chu Iran revolution azo nuwa thunei na chel tu Islamic sarkar tharin US lam hoitlat chin sha te hnung zui velava an ring an lo ti khautlat tak wang kha ani Islamic Republican chuan kumsa khazakwa somriat chawa chuan nuclear program ti changtlung turin thei to pa chwa mase heng hun lai hian ramasona chu amuang hle chu sarkar thar ne na inzom thunei na tluk chiat na tanga amma a uranium ron pechin ram ten andan cha mak wangani kumsang khazakwa somkwa chawa chuan Khamenei kai shwaina in nuclear lama nasale zwa zokin malak chunzom anile ta a kumsang khazakwa somkwa pathum khan China chuan fusion reactor aron pe a Russia nen po inrem na thuthlung ziakin an hne na tanghian nuclear lam thiam na poimo tak tak lalut turin thu an thlung bokani hemi nu tanghian Iran chuan fordo Natanz le Isfahana te nuclear mun puya tan mun tam taka alo tung ding thwa bok Khamenei hnuaya sarkar thar hi chuan mi pui thatna tur le kolphe tha ti changtluna tur siam ani thu ala soi chunzom ta reng ani mase hetiang in soi thiam na hi oya har hle mai khovela oil le gas a house ber pol ni si in nuclear power program an boy pui tlat chan hian tum thuruk dang an ne ani ti rin hlelna ati zwal sawani engwanga Iran sarkar hian he nuclear power plant sak na hi la chunzom luitlat nge anni ang Khamenei nuclear program kalpui dan hian Iran foreign policy te ramchung economy din munle khovel ma a anram din mun engkim ashilin athunun vekani Iran sarkar chuan an nuclear program chu mipui thatna le science thilata na ti anni thu soi thin ma se hemmalak na hian khovel ati buai hle thunga Khamenei hun chung hian oil le gas atanga sumlut
80% chu sarkar kutalut ni in kumsang khazakwa somku chau khan economy po na satakin athang ve chin mase kumsang ni som nulama ero economy atlaniamin thalai na mulo 10% chuang anron oma hei hian sarkar laka lung oilo na asiam na sahle ani irana hian in thlan om chin ma se sarkar do dal tu tak tak te chu Hruaitu ten in thlan phal sak ngai lawa kumsang khazakwa somkwa pasari khan reformer Mohammed Khatami chu president tan thlantlin ni ma se Khamenei chuan anua amalak na zongzong ati top sak vekani hei hian kumsang khazakwa somkwa le sanghe pakwa khan sarkar do dal na lian tak achwa tira ma se sarkar chuan rong takin ahmet mit thinani sarkar do dal tu te met mit turin Khamenei chuan security force athwam chakhle a kumsang ni panga khan morality police dinin meiche in thuam dan khau takin anvil thina kumsang ni somni pani khan he pol hian meiche pakhat masa amini chu a in thuam dana wanga anman nuwa aboral pha a hei hian ram chunga boina lian tak achok chuak zui bok mipui annor na satpo le sarkar remna anatul tula evin prisoner te mitam tak khungin ngai sakna rap thak tak tak an tuar thina kumsang ni som pakhata Arab Spring khovelin amachon lai le Egypt le ramdanga sarkar atluk chiat lai khan Iran sarkar chuan ram chunga lung oilo nalan tir tu te chu rap thak takin ahmet mit mia bok Middle East ram tamzok Sunni le Arab ani lain Iran chu Shia le Persian ania hei hian then om telaka ati sang hle a mase Khamenei chuan Hezbollah Hamas le Houthis te mangin thunei na athe dara Russia le China nen inzom na siam bok Yemen civil war a tele Lebanon a te Iran hian arukin sipai te achan puina sa hle ani hetiang ani wanghen America le khothlang ram ten Iran laka sanctions khautak an siama hei hian an oil shal chwana ti buain an economy ati chena sa hle a kumsang ni som panga khan nuclear deal siam ni ma se kumsang ni som pariat khan US chuan achwa san le ta ni kumsang ni somni pali le sang ni somni panga chawa thil thleng te khan Khamenei thunei na angong da sa hle a Israel le US in Iran thruai Hamas le Hezbollah te chu an beina hle a Iran chakna chu ader thonzia alang chua kani Hamas te beina wang Israel in arun let nuwa Middle East puma indona achuak zuya Israel le US in Iran nuclear mun pui an be nuwa ram chunga nor na lian tak achuak zui bok Iran sarkar chuan mi pui nor na chu tharum manga me mi tumma se kumsang ni somni paruka US le Israel beina wangin Khamenei chuan anun na achan ta hial nia tarlan ani he thil thleng hian Iran sarkar ngel nget tak anga lang chu achung rila aloro puilo sia atilang chiang hle Ali Khamenei hi khovel Hruaitu damre berpol ni in kumsang khazakwa sumriat pakwa tanga aro rel chungin Iran chu khothlang ram tele Israel do dal tulian bera asiama atira hlotling viau angin langma se atopa chuan ami puitere theina le sarkar tluk chiat na thlen tu ani ta zo kani aro rel na hi Iran tan chiat na rap thak nge ni a khovel dan dik lo do dal na zok ti chu chan har satak alani rengbok clear tu le ngai thatu zong zong te Khamenei Chanchin hi eng angin nge ingai vele comment lama in ngai dan lo soi ve ula in lo enawangin kan lo me